First of all, we would like to thank God that giving us a wonderful opportunity to glorify Him, and also since 2018, and our brother and sister work together as a KCRFC, and then God give us a wonderful chance to ordain our Pastor Daniel. After that, right now, our is Pastor Onushi, and also Zaitun Halen. And right now, we would like to hear that's the history of Dr. Onushi, reading by Dr. Caleb Paul, Paniwa Tra Onushi, Lego, Tra Caleb Paul. Tapi sebab saya lagi ya tak kerja kerja setelah le hitam dah menjadi beradu terlalu ni dah terlalu sweet. Doa awalnya oplet awal dah ketua kuiya kusi nui ni dah kau sorti kepa le bakar tuan ni tu tuan ni awal tu awal tuan ni awal tu awalคือเราดูเราแล้ววิลเลยดูเวมาลูดาแล้วตัวจูกันเนี่ยเนาะแพ้ทุกปีอะโคซีเลยเยอะนี่เนี่ยเวดูเราได้เนี่ยเนาะดูเวดูสุดดูเลือดเราสุดเป็นอะไรที่ใช้สุดที่ดูแพ้เนี่ยแพ้ทุกปีอะโคซีเยอะนี่เสียก่อนเนาะดูแพ้ทุกปีอะโคซีเซอร์นี่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้เนี่ยเอาไว้ใช้ซอฟต์เราเป็นเนี่ยไว้ดูทุกๆเวลีว่าเราใช้ซอฟต์ดอตรามือนอกพอต่อดอเล็กชายว่าผู้ฟูตาดอเอาไว้ดูเนี่ยบาสิกผู้ฟ้าผู้ขี้อ่ะแล้วดูไปดูดอเด็กไปแค่เนี่ยมีโพธิภาณเวลีเนาะแต่ถ้าเราแพ้ที่ทุนนุ้ยนี่ที่ทุนนุ้ยนี่ตัวเราไว้ให้ตัวเราตัวเกล้ก็แคนาดาเนาะไว้ตัวเราตัวเกล้ก็แคนาดาเนาะดอกแพ้ขี้โทสีขี้นี่เนี่ยเอาเวลาเราเวลาดูนี่เวลาตาโอเพลขี้ซื้อเนาะวันนี้มีนักใช้ชุดปีจำมาดูเลยเมื่อมีโอเพลขี้ซื้อบาร์เนาะบางโอ้ยมีคนเดียวมาเลยเราไปทำเวลาแพ้ขี้โทสีขี้นี่เนาะดอกแพ้ขี้โทสีคนนี่เนี่ยนักใช้ยูอาร์กิเทคโตเลยเอาไว้พอโคดอกแพ้เนี่ยที่ลูดาดอกที่กูว่ามากูดาเนาะแพ้เนี่ยเอาไว้เลทอมมาลูดาฟิตจำมาลูดาก็เป็นคุเจเราดูคุเจดอกแพ้เอาไว้มาลูดาสารเลยคำยังสารขี้โทสีขวดถึงเรื่องขี้โทขี้ชีตาเราไว้ตามมาลูก็เจอเวลาอัปโตแพ้ด็อกเตอร์เนาะเป็นอย่างนี้บัตรเรตาเกลียวเลยก็ตราหนังเสือเนาะดอกไว้สาดเนาะสาดเป็นทูขี้ทูที่คนนี่เด็กเขาเลิกใช้ยามีโคดานเนี่ยวันนี้ที่โลตาสิก็ดอปูดอเวลสุดินากิตาดอปูดอเวลดอมูดอเดฟาโคดาเป็นมีวันที่ดูสิก็ตากเรือดูมีความละก็ดูมีตากเรือล้อดอโคดาล KCRFC ดอเวเกทอบาสิก็ KCRFC อปวาตัวล้อสิโนเดราดิลมุสามีล้อเอาไว้นี่ละเอาไว้เปิดจอเนาะเปิดมาก็ได้ก็พาดีดอกเปิดมาก็ได้ก็คือตราอมูสฟีอัตราเล็กก็โปรดอกเอาไว้นี่ละอัตราสิสุดจะสุดทุกคนเนาะจะช่วยทุกคนโอเคครับนึกเนาะวันนี้ตาเรตาแกในบ้านเด็กเจอที่นี่ตอนเดียวบ้านที่อยู่บ้านมาสิกว่าเนาะวันนี้ก็พาเรามิกซ์มีพูดsaya buku ini terdekat baki kau kembali ke penyana. Saya, terah, no,
Satra aware di mi upato now will play aware dunevada kisai shukri do pedawada kisu lucky to ye no lucky to ye ni no da aware duneva Holy Spirit no again duneva tasoswi do tasoswi he ola kanone ne tak to da play cloth na ke midatani ko phe kito ye ni kunilo no do we da mat ko da ta ko bu le ba ka do awe da tu vi ta se ko ko tga le RCF tao ko le ko ottawa ne ne do phe kito khui tu le kito to si ki ta se to ne no do phe ta se to we ne bu se ko we ni pa ga le do so ta ku so le do si te do se ko se ku tha lo no do sa do ki do chi to do ti ki do si kho ni do da awe ke to se ko da pa ta sa no ta sa ku ko do mu ko do te do pa ku do ta tu vi ta so ro ko pa so ta vi do me se ko ta ko pa adikan no ta ko ta pa se ko da ni no do pe ki to si khui la jo ato ni do da awe sa do si ko da ta ko le no sa da we do ji ko ko do pa lo ba thwe ba ka do no pe ne pe ki to si khui pe ne do ko we ta opo amila prophetic mission church ni lo no do awe ma lo to to jo wi wa da pe ki to si so ni do aware malo sigada le gora chula the Christian Ministry of Church Leadership atamalo do pe ni serto siko do malo da le Bible aware the social jo le pura da le Master College and Seminary into lucky to kichitani to kichitani no ke ne aware ke to da ta putra da le prophetic tao ko kene let go ottawa ni lo no when ne mi da attack so awe avis lo pu ko po na pe mi te le lo ko lo ba do ja ko le pu ko di ni do pa na ko te lo no si da moksa la so ko de ke le le to bo ne ka te ra che wa ka ni ka ni ba di ni ba da chwe to lo ba we pe hera ko jai ni ta ni ko ta mu do ke to do ta i ta klo do ta we pe te ta ri mu ko ne la ke do tu ko kwe lo ta do tu ko kwe sai shi ke no a ko ta ne ta le po sa ya ni de la pa do na pa lu du do sa ga se ko do ne ta la mu pa do pa lu du do pa se lo de ko la chu le koအခုတည်းကသူတို့တာရီတို့တော့ဘုတ်ခုခွဲတဲ့ကေဘောတာနေခဲနေသူတို့ခုခွဲနေတာရဲ့တော့တဲသူတော့လို့တင်းတော့ဒီနေသူမသူဒါဝတာလေသူပါလို့ရေးပြီးကိုခေါ်ဖို့သူပါခုခေခုမာရေးဒီဘာသာဆောစပီခွန်နေကြတာလာအောက်တိုဘာအချင်းနွီတော့တကထိုးခွေကရခေါ်စီနွီနီတော့ဖအဘတာပါBata pasu o se kola to to kwiya la August to to kwiya ko chi ko ni ko pula Dr. J Leonard Bell ni lo do when bata ko na wa su ta ta ku so le international no miri do le pa ka yo po ka ne phe la April to to kwiya ku chi ku ni no to kwiya ku chi ku ni do we le pa do ko da King Church le Bangkok ne pa ka so he Bangkok ne we pa si ko pe ke to khui dia khui chi khu ni ne lo do pe la me chi to khui ya khui chi ko ni ne da we pata pas ordain of the bishop Dr. Life Penny. Oh, that is good. Sorry. Pelai Penchico, Life Penchico, the key to a year. No, Penny, they were on aware on day sick or
ประเทศกระดาษตัวคู่ก็เล KCRFC ตามมูลเอาไว้เป็น KCRFC กลางนี่เห็นเนาะประเด็นพาสเลเราเป็นเลพาสเลโอมาฮานิปราสกาเนาะเป็นนี่วันเพตาโลนี่พาสอยู่ระดับคู่ละเนาะเราเป็นเราก็สุริตอคีโตชีเตอร์นี่เนี่ยเว้เลิกว่าป่าสูกลาในกำลังเนี่ยป่าเสกอรอเปิดตลาเลิกปฏิญญาอ๋อเลิกมีดูเวสิกอลเมดาเปิดตลาตอนทอนิมูนี่ล้อเนาะวันนี้เว้ป่าเสกอรอ KCRFC นี่ล้อเราเป็นเราออกตุบชีคูดอแต่คีโตชีคูนี่เนี่ยเว้ออเดย์มาดาป่าสูเสกอวดาป่าเยอะละเลิกเสกพอMinnesota ดอคีโตคีชิลุยเลมีเวลาตึงนี่ใหญ่นี่เอาไว้ปาสูดอเวลาขี้กันเนาะแต่ชัวร์ตาเดินมองสายช่วยดีกว่าเลย Everybody who are happy say amen. Kita amin. Shout amen. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Everyone say praise the Lord. Everyone stand. Tapi kalau orang itu lalu film. We are all born again. We are all full gospel present, and we have to raise our hands. You know what? This ordination ceremony is Acts 20:20. Saya sih cuma ini mula lima tahun selalu kisi pernah. Keep watch over yourselves and all the flock on which the Holy Spirit has made you bishops or overseers, be shepherds or pastors of the Church of God. We see both in this holy God. Daripada kuat welor dok safa berkaliba daripada you are full dan saya power daripada di fasa sui atau power daripada full di demi daripada bishop atau kolata pada kuat wela atau putra demi kuat full le bakar saya atau pu le saya sudah kuih le Philip. This was the charge of Paul the Apostle when he ordained bishops and shepherds. Awal ini mula kan tu kalau pada follow yang kau perlu follow. Hela waktu teror awal tahu pun nama ini, tahu pun nama ini. And we are understanding the word bishop is the Greek word episkopos. Awal ini kan tu lo kau ada bishop kan le heli kau ada episkopos. And we understand the Greek word for shepherd or pastors is poimen. Kau ni tebal ada, kan tu le ada kau ada poimen, This is the Church of God. This is the Church of God. This is the God of Hope Ministries Church. We are having this opportunity to worship here because of Brookswood Baptist Church. Praise the Lord for God's goodness. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. So we are looking at 4 levels of biblical ordination. The first level is called the deacons. In Acts 6:1, in those days when the disciples were increasing in number, the Grecian Jews among them began to grumble against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 summoned our disciples and said, "It is unacceptable for us to neglect the word of God in order to sit on tables. Therefore, brothers, select from among you 7 men whom the Holy Spirit is filling and with the wisdom." And it was said by the apostles.
thế và đó ta kita ma a la de ba la basi de te la ji ba hi no ta o ji no ko da me le wa de pa to lo ko da ku chho lo wa da pa la kwe to sa lu tha da ta sui no mi ga la ko ma wa ta kita ma la ta hi no wa da ta o su wa mu me de pa. So the apostles that want to neglect the ministry to prayer and to the ministry of preaching the word. Wa de pa de lo le de lo wi ba kha wa da lo no ko na ne ta si de te lo da ya lu tha no mi ta ba chi pa mi ni ba. So this proposal pleased the whole group. No ko na ne pe le wa pe le ke si lo. They chose Stephen, a man full of faith, and the Holy Spirit, as it was with Philip, but with Nicanor, Timon, Parmenia, and Nicholas, who was a convert from Judaism. Ode pa ku cholo wala sa state pa la puelo ta suka na la ko sui mi ko ni lo se ko so te pu no so procaros no la ni ka no mi ti mo mi ni no aminas mi no Nicholas de pa mi la anti o la no ila pro tu lo no. And they presented the 7 persons to the apostles who prayed and laid their hands on them. Ode pa pa wala wa te pa mi ga ni la ta mo ko de pa mi nya wa te pa ba chi pa la wa pa su la wa te pa lo. So we understand the qualifications of the deacons. Na po se ko wa da no wa da do no ko na ne wa te to de pa ni Ruth. The 2 initial qualifications, first number 1 is the daily distribution of food among the widows, which they are in charge. And number 2, they must be filled with the Holy Spirit and wisdom. Ta kimi the tiba wa da la Ruth kimi la wa da ma se to de pa la da ku thlo ra pa la ne wa de pa te ni wa he lo wa da ta o de pa su pa mu me de pa kimi ni ni wa de pa pa pue la la sui do ta ku fe ni la. The word deacons come from the Greek word diakonos. And diakonos, we have the meaning messenger or servant or server, as we use the word today, waiter and minister. Ta to deacons no la ni la ba nyo na pa la me la fe to de pa ni la ile pa so la was that Minister. Wait. what is the Greek? Diakonos. 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 Wa ni la se je wa se ta so ke la ta kita wa no wa la ma la ta kita wa ta ma la te la waiters la kwa la sa ni me la to ni lo ko ni fi ni lo ko ni pa ni do minister wa la ma la kita wa la ta ta pa wa la ta ku ko la ta mo ku do ko la ta pa la ju la wa de pa no. Okay, the diakonos, the deacons, the messengers, the servers, the waiters, the ministers, they were installed. They were not ordained, but they were installed in the church. Kalau tu, kalau diakonos, kalau syarikat so, maka kita bawa, kalau malah kita bawa, kalau tu so kita bawa dia pan dia, dia pura, no, ta tu kalau dia patah, istana patah pen, lawa dah su, tahu kobu, kalau wah istana dah komputer buat, itu nak kalau. We understand that it is a formal and official recognition and elevation of church leaders. Kalau kita tiba weda, no, kita khala kelas rumah le, kalau mungkin pastinya kalau kita apa punya. The deacons, they were installed, but it was not formal, it was not official. Kalau kami kita tiba weda, no, weda profesor ba, fiba, weda ni pada apa, weda kalau punya. And that's the qualifications of the deacons. I want to emphasize that they are filled with the Holy Spirit. Ordinary members, they may not be filled with the Holy Spirit, but they are deacons and they are already filled with the Holy Spirit. Kalau dari tiba lah mati lah, kalau kamu hotel panen, kalau satu swiat, kalau hari dia bawa, macam mila, kalau pada kuita orang, lalu saya thami, sampai dia bawa lon ni, kalau bawa boleh lah, satu swiat lah. That's the first level of ordination. Awal mila tak betul, lalu kata suhu mula pasu. Not formal, not official. No, dan itu bicara video buat.
The second level တာခိတော of ministers. လောပါမာရခိတာပါတာမာသူစတာခိတာမာနေ Actually, from the deacons and the second level, the ministers there are called elders. ဒီကခါနေပေါ်လာစုကိတာပွားဒါဝါညနာပေါ်စုကိတာပွား The Greek word for elders is presbyteros. presbyteros နော်ဝပေါ်လာရတယ်နော်ဘူးလောတော့လော And all of this, the deacons, the ministers, they are called elders, presbyteros. ဟောဒီဘာပေါ်လာလဲအဲ့ဒါတာဝါချောနော်ကလည်း flat for တာပွားတယ်တာဝါချော Ephesians 4:11 says, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. These are the installed apostles. တော့ပဲဒီဘာဝဒါလေဒီဆိုလိုလူဆိုစစ်တယ်နေတော့ပဲဒီဝဒါလောတော့ဒီဖိုင်ဒီလောတော့ဆက်စခရီတော့ဒီဝဒါတန်ဟိစူတောက်ဖို့တဲ့ဖာလောဒီဝဒါတမကိုဝီအစတော့ကစောတာပေါ်တာဖာတော့တော့တဲ့ဖာဝဒါဖိုင်ဒီဝဒါတော့ခဏနေဘာသာပါဝဒါတော့တမကိုဘူးနော် The apostles, they are missionaries. They go from one place to another. They establish the work of the Lord in regional culture, different culture, but they start the work. တော့ခါနေတယ်ဝဒါလောဒီဝဒါတော့တဲ့ဖာကနေနော်လေတော့တော့ဆူကတော့မာဝရမရှိတာပိတာမာတဲ့ဖာတော့ပါဝလာတော့ကိုပါဝရမရှိဝတဲ့ဖာနော် Now, these are the installed apostles. These are not official, and these are formal installation. တော့ခမရနေပါတဲ့ဖာနေမှာတာပါဝလာလေတော့တာကလေပါသေးတော့မြေကြီးဆိုတော့ပါဝလာတော့တော့တော့ဘာဟုတ်လဲ The prophets, the next one, ညနေပိုင်းလေဝီ the installed prophets, they are preaching the gospel by radio, by the street corners, and they go from one train to another, they bus to another, and the Philippines, we go jeepney to another. တော့ခါနေတိဘာဝဒါလောပေါ်ဝဒါလောဝီလောပါတာပါဝတဲ့ဖာဝတဲ့ဖာနေစီတဲ့တယ်လောဒါကတူရာလော live ဘူမေလ YouTube လော Facebook ဘူကလောပဲလေလောကလေတာတော့ဆူရတော့ Installed prophets, ဝေလောပေါ်လာis not ဝီဒီဖာ formal but not official ordination. အော်ဒီဖာနေဝမေတာလာဝဒါနော်ဟိုတဲ့စပါတာပါလောလောဆောချောလောပတ်စနာမြေလောဟိုတဲ့တာလောတော့ The third is the evangelists. သူများစကားဖာနေပါဆိုတော့ကူစောပါ The evangelists, their method is just preaching and leading a person to see the Lord Jesus Christ by evangelism. အဝဒါမူဒါဟောနေစီတဲ့တော့ကူစောတော့ကိုဝဒါဘောဘာတဲ့ဖာနေဆူစားရှိပြောတယ် And the fourth is the pastors. ဒါလူဖာဖာနေပညာလာမြေဒါကောက်ပေါ်တော့ဖာ Again, the pastors, these are formal but not official ordination. It's the installed pastors. ဘယ်ဖက်တိဘာဝလာပါတာပါဝဒါအော်လောဘဖက်နေလောတော့တော့ပေါ်တော့နော် Okay, now we have these four, they are teachers. တော့ဘယ်ဖက်တိဘာဝဒါဝဒါလူမီလာပါခါရာဆိုရာ I want to explain on the Greek word "and." The Greek word is "kai," and it maintains that the teachers are the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors or shepherds. တိဘာဝဒါလာတာပုတိဝဒါလာဝဒါဝရတရာဆိုရာဖာနော်လေဝဒါလေပေါ်နေမြေဒါတာခါလာဝဲသင်ဖာဆိုရာဆိုရာဖာရာဆိုရာဖာနေပါဘူးစေပေါ်လာတာမပူဝီthe power so that we saw the power that was the part the what the part like is the mirror of power part Now we then installed apostles, prophets, evangelists, pastors are called teachers. Everyone is called teachers. the what the part can the change the but that was the power that the rasul part Now that's the second level. when he the thought It's formal installation but unofficial for ordination. the command the devil la power power so was that the ruota achiwa So we must remember that the deacons, they are not formal, they are not official. The ministers, they are formal but not official. the command the awata from the ra the apa awata no awata set for the And these ministers and these elders are installed to the church through the laying on of hands. Okay, we go to the third level. Now we are going to ordain these individuals
Pastor Dr. Ong Sri and Pastor Sian Tuang as reverends. Kan ini betul pagi ada antara musim ini dan tua ini di awalnya pra dua tempat. Now, about the Karen, the deacons and the elders, the ministers are called frat. Kalau kita bawa nyok lah kalau ini ada nak kusau ini ini bawa fra kalau. But the reverends, Ini lah kalau lah reverence they are called fradu. kalau rado. At least I know something about the Karen. Hallelujah. Number nyok tu kita lihat dulu. I've been ministering among the Karen people since 1996. Kui ya kusiku isa malah tak kusau banyak bogla. It's now, how many years? 28 years already. Kalau kami ada kisi kuat ini, And I praise God because the Lord brought me to your people, and I've been ministering from Tita in Myanmar to Bangkok, Thailand, to the USA, and now in Canada. Hallelujah. Do you want to clap your hands? Okay, there are some confusion and probably objection on calling reverend. Psalm 111 verse 9. Redemption of the people hath commanded his covenant and called by reverend is his name. God is called reverend. So the objection is we don't call people reverend because people are not God. So nobody here is God. Everybody is a human being. But those human beings who have received the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, where is the Lord Jesus Christ among those who are born again? Jesus Christ is the heart. Where is the Holy Spirit? Those who receive the Holy Spirit is in your total personality. And if Jesus is in your heart, the Holy Spirit is in your total personality, then God is in your heart. Understand? You don't understand? I think everybody understands. If you receive the Lord Jesus Christ, you receive the Holy Spirit is inside you, the Jesus Christ is inside you. And ordained full-time ministers are like Jesus, the reverend of all time and space. God is in you. The reverend is in you. Okay, I want to emphasize, only the full-time pastors can be called reverend. For one, reverend is a ministry that has been ordained by God, and the United States, also Canada, they call the pastors reverend, so it's legal. And it's formal, official, and legal. And today, Pastor Dr. Ong Sri and Pastor Sian Tuang will be ordained as reverends. Any objection? Those who want to object, may go out. Okay, I want to emphasize full-time ordained ministers are like Jesus, the reverend of time and space. Full-time ministers are called reverends. The Holy Spirit of Jesus in the hearts and the Holy Spirit in the whole personality.
了马赛了大，就是了早点看你了马大，我那了 reference 帮你过来，搞不了，啥，你去比如了啥，基普了啥，水，我了那好多了呀。 Okay, reverends are called reverends because it's Psalm 111:9. And I emphasize that King James Version, English Revised Version, and Williams Webster Bible Translation call this Yahweh, and it's holy, awesome, fearsome, and awe-inspiring. This is a translation of the modern biblical versions. Đó, các con đây của nó là nó King James Version như gì, nó là English Revised Version như gì, Webster Bible Translation như gì, nó có là Yahweh, nó như các con nhận biết là that's us free, nó ta là ô đó, thì là có, nó hôm nay ba ta là yêu bà kia ô, đó hôm nay ta là ô đó ta bù đó ta là vì thế con. These formal, official, and legal titles of pastors come also from Ephesians 4:11. Đó bên này hay sẽ có là cho xin cho là bây giờ thì sự sao đó lui sao một sự tên. Ephesians 4:11. Now these are the gifts Christ gave to the church. The apostles is called apostolos in Greek. Đây liên quan đến có là apostolo, mà về miêu ta khi su nó là sai sự khi là su tao phụ là có là apostolo. But these are elders. These are ministers. Và về miêu ta nó không phải là tao phụ là qua đến pha đó thì sẽ có vào mà ra khi ra vào mà. The pastors and elders that were in the deacons and the ministers, they are not formal, official, not legal, but this one is legal. These are the ordained apostles. Then we have the prophets, the ordained prophets. The ordained prophets, they are those that preach the gospel everywhere. The Greek word is prophetas. And they go and preach the gospel everywhere. And then Ephesians 4:11 also called evangelists. The evangelists are called evangelistas. These are the ordained evangelists. And we have the ordained pastors. The pastors, the Greek word is poimenas. Shepherd. Other denominations, other churches, they only ordain pastors. They do not ordain apostles, they do not ordain prophets, they do not ordain evangelists, they only ordain prophets. They don't even ordain teachers. But we ordain everybody here. Number one, you must want to be ordained. If you don't want to be ordained, forget it. I will only ordain those who want to be ordained. And these are the same. The prophets, the apostles, the evangelists, the pastors, they are called teachers. They are the same. So why ordain only pastors? We don't ordain pastors only. You know your gifts? Christ has given you the gift. And you know, if you're a pastor, you're an evangelist, you're a pastor, you are an apostle, you're a pastor, you are also a prophet, and you're a pastor, and you're everybody's teacher. All ordained teachers are ordained apostles, ordained prophets, ordained evangelists, and ordained pastors. Okay,
these ordained reverends are being ordained into the church by the laying on of hands. Everybody from the deacons to the ministers to the reverends, they are ordained by the laying on of hands. And then the last is called the bishop. The bishop is called overseers and is episcopos. The shepherds are called pastors, poimen. I have a problem with this verse before. I think you might have a problem also on this verse. For example, the Church of God, which he bought his own blood. It doesn't say Jesus. It doesn't say the Church of Jesus Christ, which he bought his own blood. We know that Jesus had blood. God has blood. What do you think? The Bible says God has blood. So I might not like this verse, but it says in the Bible, God bought the church with his own blood, so I believe the Bible even though I don't like it. The highest level of ordination is the bishop, episcopos. Again, this is formal, this is official, and this is legal. The bishop is not a pastor of one church, but a pastor of several churches, probably many churches. The pastor is a pastor of pastors. The bishop is the pastor of evangelists, prophets, apostles, teachers, and the bishops have been ordained by the laying on of hands. So in as much as we are not talking about the bishops, we are only ordaining 2 pastors, 2 reverends. We go to the ordination emblems. At least there are 10 ordination emblems. As you have seen, the reverends, they come, they carry something, and that's the emblems. Revelation 19:7, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. And the church has a wedding to come. It's a universal wedding. The bridegroom is the Lord Jesus Christ, and the bride is the church. So what we are doing here is just a prophecy of what is to come. And the emblem that has been given to me, in order that I can emphasize, is the ring. Now I have 2
ordination candidates, 看你我那老婆的把生活的去啊， Dr. Omusri and Pastor Sian Tuang. 到过可拉乌西了可拉圣多， I have 2 rings. 看你我那老飞机波。 This ordination is a wedding celebration. Jesus the groom and the ordained full-time pastors, representative of the church, is the bride. 到后面的那个提巴我那了那嘿，把手在那边那打嘛，我那塞哇，然后就把了我那把了嘛，那就少了去了到。 Dr. Omusri and Pastor Sian Tuang, today you are going to celebrate 然后呢，你家那飞机个那飞个老马拉波， Jesus the groom. 塞是比了没有那老婆 The church is the bride, 到过的怕到过。 and you representative of the church. 后面的那老板了那里，我到过可啥， I'm giving you this ring. 你要拿我个飞机牌。 I hold the ring and put the ring in the right hand and the left 4th finger. 后面的个了我那飞，我那了，我那就的飞不呢。 This is my wedding ring. แล้วจีนมาเขาเนี่ยมีอะไรตามเราสิ I only wear this during ordination. แต่การก่อนเนี่ยก็สิกันพวกอะไรปัจจุบันจะมาเชื่อต่อ Now your priority, Dr. Omusri and Pastor Sian Tuang, is the ministry. วันนี้เนี่ยว่าป่าวันนั้นใส่แบบที่ทำมาไม่เจอ You love your wife, แต่ but your wife must not take your hours from the ministry. แล้วมาเนี่ยเอาตัวมาเราใส่นักกินมาแล้วก็ถูกโปรกันนะสู้คุยกันแบบที่สุดที่ทำมา Your wife must support you in the ministry. มาวันนี้วันนี้ตั้งมีโควิดนะเรามาเชื่อ But now there's a transition before you love your wife and you minister to your wife and to serve your wife is your priority. Now your priority is the Lord Jesus Christ. ว่าการในภาษีนะปัญญาเขาเนี่ยเรามาช่วยเรามาว่าที่ภาษาไหนก็แค่นี้ได้เลยไม่เจอมีอะไรใส่ Place the ring on the 4th finger of your right hand. วันนี้เปิดเราวันนั้นเราจุดเปิดป่าเราจุดนั่นลูกบุรุษ You having the power of attorney represent the whole bride of Christ. เอาไว้ในโลกดอตาสุดาหมอดีปอรอกันนะตัวแล้วล็อกปาร์เวลาใส่ชุดคุยแล้วไม่เวลาเขาไม่ใส่ชุดคุยตลอดผมรู้ภาษา He described as 4 individuals or 4 description. Number 1, indestructible love. เขาไม่ที่บ้านเราเจอท่านเนี่ยเขาเขาได้ได้ได้คุย The Lord Jesus Christ, the groom, is a never destroyed love. เขาไม่เนี่ยเขาตลอดผมรู้เราผมฟ้าเขาเจอได้ท่านเขาได้มาหาวันเดียว Number 2, invulnerable love, never false love. The Lord Jesus Christ, the groom, is a never false love. ที่เรา Always ท่าน true. มีเวลาได้ข่าวมีได้เราต้องมาได้เช่นข่าว Number 3, incorruptible love, never untrustworthy love. เอาเวลาได้เวลาท่านเนี่ยเอาเวลาได้เราต้องฟีกว่าที่บ้านเราเขาไม่เนี่ยได้เราเขาไม่ได้ตั้งนานที่วันโอ้มาเวลา And number 4, inseparable love, it will never be separated from the Lord Jesus Christ. เอาเงินลุยเนี่ยมีเวลาได้เราต้องมาว่าเผาฟีบ้ามีตั้งมีกอบเราใส่ชุดที่เขา Okay, I want the 2 candidates for ordination to sit down on the นี่ก็ floor. เป็นอย่างเวลาเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาเราที่คุยที่บุตรที่เราบุตร We call on Esther. And what's the name of your son? Okay. Photo?วันนี้ความว่าได้ว่าเขาได้หรอคุกครอง ไป
Lanivada Lisosunela. Today I have to go and to give and explain about the Bible and to give to the two brothers we ordained today. Lisosui Mita Munule. Ichogomola Pakipo Aga, Topasuki Nakita Agane, Kanapa Lisosui, Demi Yakuta. Basarota Dojo Lisosui, Lava Park. Aweda mi weda clay agriculture the critical na hatol ko ko. Lisosui akomnya mi weda Bible BIBLE best instruction before leaving earth. Awen mi clay agriculture the go la the critical na hatol ko ko. Isyo mo la paton no na ko we to paton no na ko ba. Aku dah tahu wala na pawa ni hawa tu buat, wala na pawa ni ewe tu mah. Dokune takut dia lisosui aku. Aku dah tahu tentunya ini. Lisosui tas kabri dia sikri tangli bat ini. Asal dia ya. Negeri kita ni ini muda terpel, lagi kau dota kau terpel ali ke mana. Tentunya ini dokue Kiga, tekiau teradu di bawah berkori bah, pakai tel tahu kiga no. Tak orang tu umum ni deh, dia tak tahu tu ni. Pakai mie kuatin pala atas tu sekok kesehatan kita. Pabat cuma pada aku lembu apa, mau ni bata pasal suci. Kuala jenis agak jenis orang tu lawan misal ni, gitu. Petinya tak lepas ini. Bercakap kembali nak kau. Bahasa do, tujuh minit doni you atas sosuli do. You atas sosuli keketuran do na. Do komu de ni de la nata omu nata lekle omu. Nelu basi kota o. Awe ni nata mahina tiba no ta tau. Mida you atas sosuli udah na lek masena. Do kesyani nata komu ni de le you atas jalan ni sosuli aku. Aku dah tanya Lisosui miweda metli, Lisosui miweda metilalabi, do Lisosui miweda kle, do miweda tako, lebih letale, nota tahu, tado cukup we, do lek saywa, aku tiba do tu betul le tale tako sini. Tapi tato we dah ni, aku dah tanya tale baca cerita tu le. Lisosui di aku lahir letak jatuh lagi. You alam mue di batas stop bro, you batas lada lagi. That's true, you know. Guru, kesibuan kesaya ada ketika dalam kulit kita itu tu pada guru takut, ada takut demi macam ini. Guru kalau saudara kebanyakan ini bisa jatuh. Awak Lisosui kira pada mata kau ni, ini pada mata kau tu tahu sekarang. Kebanyakan ini mudah le. Jika bah bina pergi lagi kai, losor dah tak pernah kai. Awak pasti buat apa terlalu. Bamnu kula serat masih panjang. Awak terus dah kolak awak pun bide. Kami ni le, awak tu orang ini jika sinjau kesen. Sinjau tak sudah le ahli kula begitu dah. Awak oh ini, tiba lepas terakhir ni setelah berminyak, awak ini saya tak kira, saya kuter, no. Awak saya kuat, dah saya kuter, awak betul losor seperti. Kalau ada nak pastor, awak reverend, awak terdiko, losor betul, muda losor betul. Masa beda serat wadah kira. Nak kira muda ni losor tadi saya, kuda tunggunya ini.
Karena saudara menyanyikan ini kesayang kita saya kuturon. Wali bapa kuturon. Yo kuturon itu bapa tama. Kematoro atama kematoro saya. Aku dah Allah tahu dulu itu kutuwi. Aku dah kecil tahu ini kesayang mata dulu aku. Aku ciga ya aku. Aku dah besar kudu mana aku. Saya tama di bawah. Kepada para tamu mukalah, saudara tadi dulu upara seragam luli masih awal ni tak kuteron. Kita begitu banyak tadi musim ini seragam pasti dalam. Awal udah muda dulu bukan. Sakit kuteron kian ni kita sudah. Awal muda lagi kalau kita maju ada maju. Saya kira tak sudah boleh lebih boleh satu. Aku buat le menfiba. Aku boleh sasasi semua. Udah, tak jaba tak sudah sambil. Tak kotor tak udah nama sudah semua kalau kira tak salah tak ada piku kelen ni. Udah tak sudah udah mula lebih boleh saya sakit kuterak kaki lebih boleh udah. Awak kira ni tak semua bahas patu patau, kita semua kita main ini dari kerana ni, tapi di tu kita lalu. Yang tak sudah boleh lebih betul. Saya kira ya tak sudah mau, putera ya ada pulau, ini mak pulau, ini mata nisa, ini mata suhidita. Saya kira ya. Aku dah ikut basuh, ni keluar ini berbagi keluar. Kami beli pula lagi, berbagi pada apa cara, yo asal sosial pula lagi, untuk tidak lalu. Kalau tidak sudah mengikuti lalu, apa ni bersumber lalu. Aku dah, orangnya ida ia tu ni, apa ni dah, kuku dah, masalah ni, pengennya waktu ada apa juga. Sosial seharusnya, kami pada kita kedua-duanya yang boleh, kita sebulan masalah ini tidak perlu kita harus orang ini kisah kita sini. Kalau nawar liu has heluter aspepot sitter silui, warthani opheler dan tuidmiba, letanya atadmiba, lewaginyo atadmiba. Mi wele jualo, dota geluni ke tola tanya, dola we dota bita pu dota mita to, do uwe suwele la, do tiba Allah agabolo, loga lepa pu para po Allah. Saya visita sebut si, tuwe da I tu mi ta gata, yuasi weda, do iki palai huce o. Di tu tinya dona kijua, dona pelai mi aweda lo, lei mi kone kesada duti ba, atano dengan ba, do lei lo kini du ba lo. Okay, Julianka, Rocky, Malibri, the Bakara Copy, the National Travel Association. Sito prayo de fulo de niño, mita sector vibala pogolo. Yeso la copy, la do we kia golo. Miti la copy do de pinya lo le dalo.
Betul pepe iban dia boleh bergerak kok gitu. Aku dah nak dua kira ile heso nak kok bila berada di atas dunia le, tata besok atama atolo. Wisaya ya sikhi sebunui. Pada si telo tata besok le si telo tak putapu, le si telo tak awi, le bupatinya pada tak kikok le si basio. Neksa kesopa. Ni aku ulah keselon ni mi akhila si boleh. Dunia ini hidup buat kia. Yesus itu tahila luar. Awak ini berada dalam ko, la kokat ko la tak kisah. Lo yang aku cakap hewan itu dunia ini, mira, lepas kia gol. Sini yang aku cakap ini, tu ke. Lo kekero weda tahu kita ba, kekero weda tahu isu basu, kekero weda tahu bagute, kekero weda tahu kutaku, la tuolo. Tino toki, hidup tino lo tu. Tino toki. Neksa Yesus Kristus. Aweda ni pua kola tu. Watwa aweda kotu. Dopan namuwe. Lo kita ni. Kola pat pua le tu. Kola pan namuwe watwa le kotu ini. Mata plat orang thal. Amen. Aku ni jenisnya ini dah merah muda padu, lenugol. Tapi di kau kisah tu, dia dari kripalo te adote, kridola lepo wodo palo adote itu pergi yo koyo. Aku ni dah mau juga yo. Paksa Yesus Kristus aku ya Allah lagi. Mau saya suai tu kira dot tu ma dot tu po kamar dot tu lidi. Amen. Kira cilo le. Khila, khila silo le. Beautiful. Amen. Tahu lu julung kan? Oh nya. Kalau pada tahu lo jom sini jaya. Naik tahu cara gimana? Hello, not tahu lo jom sini julung, not tahu. Naik julung, kita udah tahu bukan kita kalau tahu. Ya udah, doa not tahu. Amen. Di saya Twitter của đến khoa học thì đâu là sai rồi nó không có đâu nó cơ đó không có gì nó không có bài hay là nói là bây giờ cơ đó chung không có sao quá được lên đấy thì là không có được nó
여러 가지 나보다 폭포 거의 바다 이들지 바보라서 유명한 콘 다 좋은 마라 보다가 옛날에 그 더라 그리마 자다 이만 자해 콘을 비 콘을 mà do tâm có người khai trả tiền đầu rồi có bắp mà lừa đấy mà lừa và téo nó cái và téo chan là người hi rồi người hi được bắt đôi chan đi đã cái để chơi to thì nó mà lừa nó biết mà lừa là người ta thì hi vậy mình mà cứ là gì vậy? Rồi đau thì nó, amen. Nó được đặt lại, cái quay qua thì nhà đi, cái chỗ quá là vào này đi qua đây nha, nó, sau mà đi qua, cái số này mà đi qua cái lá là vào thì nhà đi, mà vậy, cái sai là tao sẽ thu về đó, mà nó thắt thì đủ vậy đó, chỗ quá, cái mình vào đâu mua, mà bự mà不知道了，我努力去了，我嘛不知道。你看到啊，对了，那叫什么呀？哎，爸爸这次爸爸不过来，给我，说那位5岁，对不对？哈利路亚。哦，把那米吧，你挂了吧，不然当然你不了，你明天到去搞的嘛，喏，后来了，把不知道的，嘛，不知道东西，把这叫那位你这个办路吧，不知道对吧？วันนี้ตั้งเกิดจากน้ำผมว่าความเมื่อกี้ซาลายเนี่ยความเมื่อกี้ตลอดว่าคุณเรียนบ้านคุณไม่ใช่มาดีกว่าที่นี่มาช่างอาจีถ้าเป็นมีวันนี้จอดาววิมีแต่มาพลื้ดาวจอดาวฟินคนเราวันนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่เราเคสเกี่ยวกับว่าบ้าอยู่นะเจอทางนี้ว่าบ้าอยู่อะไรนะเคสเกี่ยวกับว่าบ้าอยู่นะเรามาหาเป็นยังไงมาหาเป็นมารู้ตั้งKesati, ku terma tak banyak orang. Atas nak kusau ke? Ini dua dia. Ku terma tak banyak. Kelesa kira lah bapa banyak. Tu bapa lah pula mereka. Allah tu. Dokwan mau patah kita tak tahu. Kau belum nak cerita, kau belum nak ku ter, nak patah kita tak cerita tahu. Tu lah. Dua orang ni. Dokwan tenapa nak tu. Pun ni tenapa nak tu. Tahu pun berkerja tidak perlu. Yo, nak pun luku mati dah. Kalau tahu pun luku mati oh. Nah, kalau kita pun nak mikir, itu luku mati bapa ni. Tetap punya ni jodoh kita. Wah, kalau ada coba, pipi baca lo. Pun luku mati oh. Kalau kau boleh, kalau kau boleh bawa, cerita kami tak tahu. Cerita kami tak tahu boleh apa, mula dah lupa. cho you have the no chốt tiền đóวันนี้เดี๋ยววันนู้นเพื่อนมาเนี่ยไปว่าถามคนจะไปถามคนชุดเนี่ยไปอันนี้เนาะวันนี้เดี๋ยววันนู้นเพื่อนมาแล้วคนนู้นทุกคนน่าเว้ยก็ให้รู้ที่เรื่องนู้นเพื่อนมาเนี่ยมีมาที่สาวสิทุ่งไปแล้วตัวเต้เว้ยเดี๋ยวว่าก่อนแล้วขี้ได้เลยจ้ะสาวรู้แล้วก็ใส่ว่าวันลืมบ้านลืมรถข้อเดียวสร้างมาบุเพลพอแล้วขี้อยู่กับผมโอ้จีเรื่องมีพระจันทร์โอ้จีนายตาสิว่าจอยห้ามเลยนะบ้านหลังใหญ่ทั้งหมดมูดาวเห็นไหมนักเชี่ยวชาญมีตุลามูดาวอยู่สร้างมาบวชสวดสติปัฏฐิบาทเจอแล้วใช่ชุดนี้นอกสาราเวรมาชุดนี้เขาได้คนดูตาชุ่มมุกมีด้านคาราเรโรดูมาบ้านเป็นด้านคนดูตาชุ่มมุกกันผมOPEDHS กันแล้วมีกันเลยนะบ้านเราเชื่อเราเป็นที่ซื้อแพงกว่าเนี่ยซื้อเชื่อเราซื้อมีกว่าซื้อถูกไหมกว่าเราจะได้แค่ OPEDHS มาโอ้ตายเลยคนดูตาเชื่อเนี่ยคุณจะตาสามนาฬิกามุกาจุดพอดีตั้งรอช่วยมีคนนี้สุดๆน่าดอกว่าก็สร้างอาชีพผู้ดูเตอร์เราคนเชื่อติดแล้วนายผู้สวัสดิ์ใจหลักว่าตาลิมสอนให้เชื่อตัวเนี่ยมีก็คือเธออ้อต่างฟ้ามีที่มีก็คือโชว์เลยหวานฟ้าใจแบบสิ้นเนาะไม่หลอกชื่อตัวเราส
စီဆိုင်ရောဒါကစာရင်းခါတော့တော့ဆုမြတ်ဖာနေနော်ဒီတော့ဒါချက်တော့လာလာစီစုအားတော့ Sibling kesaiban mali tu ba. Sibling kesaiban dalam kesaiban itu tenyai mimini khila mimini le jua dari tahu ko bawa jua dari petera khiga le cina le penyanya le odo taru le khila la le tenyai le hidup poro atau buddha tak hidama le tata kusot aman no. Do yijo beda tu we ni do ni edo ki kita ki Sahaling di sosial lo lipu dah leli sosri atau bu, pada kutu ada letak puluh tu ni dah ablok kici, pada tu dia kan dia ablok kici ni, aku dah tu ni dah aku punya delay ni dah, ni dah di tino tu kedai di sosri di cer, semua lah cendol ciku cendol cita, semua lah ini tiada atau dok usodawi le adok kue kuada kah amnya lo. Tutu gala ni jual tam sosri perka sodawi doo sadwala mu ni jenis ni no ane udah semua lah di kedai cuba ramah ni no ye do hi sosri terceri dan tutup program tak puluh tu ni no pe ni do sodawi mu ni lewi semua lah hidup tu Don lulo pada le sora we kono ni. Liso si de le taso si tu gala ni taso si hingao. Do taso si de perla pada soda we tau mu. Sa ko mu ni ne tu la ke ter chini no. So we pa pa do taso si ata no. Ta soda ko modo ta la ko modo ta mana. Atle ni no. Aku ni do ti nyai no le putra higa le cheda le pe nyawe i di ta kuna di depan hisui ke moya tu no so we ke kero ta choge le tu ta kuso ta pidama chumian no no jadi le putra higa no kita su no kita beli no pulau no pulau ni la jadi ke trilo no di sosri mereka tu ada blok kici cuba kode dah, nang raya bercedera ke tidak jual lu tata kalau ni lo. Lijo tayo ha cuba kici dewa ni, tapu lepo do nani tu solo tu le tako bida pun lo. Jual tak sosri dapu solo tu le tu tak kuso tama le tu tahu do tu jumnya minta ceri tu di lo. Yang ini kok, pulau kira terlalu lagi cer. Orang sih kan. Kita su tahu dah we. Kalau kali dah su dah yeli, jika kali ini hilang mele itu dah juga cakap tu. Kalau mendokan mana kita kumpuli pada. Okey, besi beli saya apa? Terada tu lepas dah beli betul, dah beli kali. Dah beli dah, beli dah boleh kia i kopi oli, kopi oli, kumla oli. Memang leda bawa ni. Asyik di luar ni. Kalau lekono lupa di mana, tak kuda tu ni. Lupa di mana tak kuda tu ni. Tak ami, tak apa sih kalau ye lo dia kan di suku terkan ni lo, lebe suku ke sebab cikki. Demi berdiri lo dah tidak ni apa? Minta sudah kamu dan aku lo tu lo. Bagi non minta tidak apa? Mukoli kalau kau event spirit ni, mesti tu dah kau. Hei itu yang tu lali.
This the board to the good to not do so. The lawyer, the law, the law, the Pinya to be in the Tapa Suni, the Meta him here down. But over here, you got an all the side you are, go back to the park. Let that go. The tiller of Sedal Gomena. The him with the outlaw when they learned that could sort of at a bit of Mabu, the Dobla Chinde, Pobate, it was Babu Day, no school in Parati. Muda at Tokatani, made down with a parcel sheet. Made down with a parcel sheet. Hey, the Tibalo, or the Podahagito, Talago, Lucasa, Dilla, waiting. Kalau malah kau you are malah kau. Amen. Jadi ni mesti kau tu tiba lo, kau pula. Tu yang mesti hiaw muda lo, tak amin ni keba weti. Kau pula ni apa lo mana lo tak do weti keba do tak dileni. Kesal you are atas sui kau weti. Jadi ni tu kau tiba lo kau pa. Awak ni minta lo apa you? Dia apa lo awak ni keba sila secret tak kutu. Benda jika secret tak kutu ni, tidak. Awak ni beda termila kita tahu. Kalau apa kamu punya wadah termisi kau ni lo, kopi di beda tak kutu suatu punya wadah kau ada ni. Jadi ni bersih kau cekah. Lalu kita mesti punya kesawat macam ada kilo, mai urut suada awak. Kesawat ni orang tahu. Siapa kau boleh bilang tu tak api ni? Kesawat ni kita orang cekah. Kenapa itu suada awak ni lo? Siapa kau boleh bilang tak ada ni? Bagi saya suka. Bagi saya suka ada tak? Kesawat ada bida mana? Beta kuda tu. Lepas apa kuda kiai awak ni lo? So boleh jalan kuda tu bagi saya suka. Cekah. Dia bapa lo bagi saya suka tak tidak. Personally, I kira sungguh ni, awak dia orang cakap, lo soal isawo, lo soal isa hilo cakap awak ni, lo awak dah continue lah, tapi tak mah, lo soal ilia makili beri lo. Jadi ni kau itu cakap awak ni, me bagi saya suka, dia bapa lo bagi saya suka adalah itu soal tak tidak. Pro, yang kedua pro kalau sudah buat kiai lo, jadi terapa dosa follow kalau waktu pegawai pro saya suka, dan mesti kau tak pro. Kedua, dote apa nak terkabul sikap ni, dote apa nak terkabul sikap ni, ini kedua pro tu kalau buat kiai lo cakap dalam buat. Cekah lebih sah tertolak dan tengok ni.
เราคิดจะมันจะเวลาแล้วไปที่เวลาเราเว้นอาคาเดตาอุตราปาสุออกนั่นก็มีเวลาตาเป็นคนขาเลยตาบ่ายว่าตาเลยมีอาศัยเกิดสมุทรเสียชีวิตยังก็เหตุคือเลยว่าตัวจะผ่านเลยอันบ่ายตาเลยอันที่ออกคือเลยตาตีนานเนาะตาดูตลอดตาเนาะว่าตัวเลยตาอุตรามีว่าอาจารย์ที่นี่เนาะจะมีความเป็นโยอาจารย์ที่ดอกอาจารย์ผู้ดาท่านนี่ละดาวพุทธราบีกว่าเลยอากาศกว่าเช่ว่าว่าว่ามูดอกจะมีกว่าเลยอากาศโตครูเมว่าตูผู้ติดผ่านเนาะกบามีกว่าตูกบากว่าเช่มาเสือว่าตูผู้เด็กกบากว่าช่วยว่าตูผู้เด็กว่าว่ามูเด็กว่าตาบาตาตูเด็กกบาเชื่อเกล้เด็กเกี่ยบาติผ่านเนาะเอาไว้กบาอุดอกกบาดูอ่อยว่าตูผู้ติดผ่านแล้วตาตีญาว่าอักลุท้าดอตาทีตลอดตาติดผ่านเนาะกูจะนรู้ดีเสียเนี่ยกูจะรู้ดีกว่าเที่ยวเสียเลยดีกูจะรู้เปียมาสิเด้ดีเที่ยวเสียเลยดีได้ไปก็พิอาคินได้แต่ชินสุดเลยอามาตาเล็กน้ำสิบาร์เลยยูนี่แค่ที่ต้องแค่ที่สังกัดบริษัทเลยสิงานดีเนี่ยจะต้องดูโลกเที่ยวอย่างนั้นแค่ทายด้วยดูโลกดีเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นส่วนเนี่ยติดโลกอุจจาระมีตัวเที่ยวสุดที่มาพิอาคินกับเป้อัดแค่ขันหาตัวอย่างที่ดีลูโรอีอาจารย์สีแค่ขันมาตาจีโหว่าตัวเที่ยวตัวดีพิอาคินแค่นี่ดูอาเป้อัดตัวเมียกูเศร้าเฉาชินอาศัยแค่จินดูกูยูโรยันดาวชีดีตัวเที่ยวตัวดีตัวเมียกูเบียนเดียมจ่ายอะไรเอาเศร้าเทนจิชูชินเนี่ยกูนี่เพื่อมาชินดูกูเราสองเบียนที่ดีตัวเที่ยวดีตัวเมียกูพิอาคินเสกบอลเนี่ยนี่กูสาวนัดจากชินดูกูเราสองอย่างที่ปารีตัวเที่ยวตัวดีตัวเมียกูพิอาคินนกพัดตัวช่วยมือยามีพิธีพิอาที่มีชินปัญญาวิญญาณญาลินเนี่ยปัตตปีรอพี่ตัวมีพิธีแล้วมาอย่างนี้ตัวเมียกูเลยแต่ที่ปีก็ชันที่กูพิอามีตาวชิบารีกูได้มีเวลาว่าแล้วอุมุนดาเวลาเลิกบาฮีตัวผู้ติดผ่าบาฮีสายว่าพอลงติดผ่าแล้วสายว่าตาบาตาตัวสายว่าติดท่าติดผ่านี้ว่าติดบ่าวเวลาบ่าวพาเวลาดาบาฮีโนเวลาแล้วก็บ่มีกว่าแล้วดาบายว่าบ่าวเนาะบ่าวเนาะตาตัวก็เชื่อว่าผู้ก็ติดผ่าแล้วดาบายว่าตาตัวเนาะYo Pakistan, yo paso si ulo ulo. La casa ni lo head over the little. Yo get over the little na, lo little over. The tricky the tail of our level go really bad. Dino daily dot that to tabula di lo se to. Do me sort about the co Don't negate drop down wounded. Don't you want that data dinya? The one no code in the battle soon take. Little of the mala both cooks that you are never down. Doctor Nari learn the Menyanino.
Lupa huta kira le huta te lido nek de do de li ta bu ma. Te dinya ni boe yo pa mat ko da bu de pa. Bi no I ko we de le sa yo ta pi ta ma le pa ma de ko. Sa lo te mi ba tu pa le wo de wo. Di to lo ke ne ba ta so ta ko ba. Ta so ta ko mo le wo do na ni do ni ke li we de li na te li o. Bura ta mu ka sunya ko ta gi su ba su le sa bu. Ko bi ye me ko li ta le ta so ta la ko ta ko la ko to lo ke ba de wo de ba ni ba de mi no ba de lo de ta ko. Le shu tu mi so shi ni ko lo o ro bi do we de. Le shu tu mi so shi ni ba ta bo ni ni we de. Sa bu lo ba ta so shi ta wi su ba su lo ta ko de ta ti nya ne we. Wa de ga ba de ga lu. Le ta pi ta ma bu ko do ta ke ta ti nya le ko ta le sa ni ba bu. Le ke no ta ki ta la ta bo de sa ba. Wa de ba ti ba si ko le ko ma ko 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 de ko de ta. Hallelujah. Oh, sai ba di lo ro de ke no ta ma sa lo le ta ba ku ta ki ga ye. Dr. Longstreet and Pastor Tuan has been ordained as reverends. Now we will hear the response of the Reverend Sarsian Tuan. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for this opportunity. We to receive Reverend
And this ceremony is things that I never forget. And everybody working hard for this event. And I like to thank you, all of you. First of all, I'd like to thank God, and then Dr. J, and also the one recommending me for me to be here, Dr. Lasse. I'd like to say thank you so much for your hard work and dedication and your humbleness. Thank you very much, and may God bless you and your family and your ministry. And also, I would like to thank you for Karen Christian Revival Fellowship Canada, and I would like to thank you for your leadership, and I would like to thank you everyone here coming to join with us and celebrate with us. And this is a wonderful, wonderful moment for my life. Praise the Lord. Hallelujah. I'd like to say also Pastor Daniel for hosting everyone here. It's not easy to host this kind of amount of people, but they work very hard, and then they even the corporate, everybody. Thank you so much. And I want to say Karen Christian Revival Fellowship Church in Canada, we have a great leaders. Hallelujah. We have a great leaders, and I see them, they are very humble, and then they work very hard for you guys, and they work very hard for the ministry and the church. And one thing I would like to say is humbleness is one of the key, very important that the person need to have for the Holy Spirit moving around. Hallelujah. That's thing all your leaders, I see all your leaders have humbleness, which attracted the Holy Spirit. Hallelujah. So you are very blessed, and I hope Korean Christian Revival Fellowship Canada will grow in the future and may take all the Korean people in Canada. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, Reverend Dr. Ogilvie for response. Aku nak simply bagi saya di rumah. Saya bagi rumah. Itu ada saya di rumah lah. Kalau dah berdoa, jadi dia dah tiba. Ada lagi masih yang lagi saya ada lagi. Kalau saya bagi saya boleh tiba. Kalau masih tiba, doa masih doa saya doa. Kalau masih tiba tu doa. Dia tiba, dan lagi banyak yang lebih boleh ini ibu kau kerja, ini nak berdoa atau berdoa masih di rumah, kalau masih di ada aku, dia masuk dah di, kalau berdoa kau ada, dia pakai masuk ada dia aku pun ada ini, aku pun mikir masih di rumah, kalau masih di katakan kalau doa sih ya kalau kerja, randu, kalau ni ada, kata Sini baru dia rekle do, cia le dah rekle, lo baru di awak caci do, ada saya dia bawa yang video tadi, sini baru kalau sini baru do rekle, le tempat koda di, do dia le tiada dah lagi, do di ada tempat koda mana sini baru di rumah, do di sini baru ku, ada putra kalau dia, awak ni minta putra ada tu ni, awak bawa video kalau pada waktu blog kali pada awal mana boleh masih mau dia tu dia tu, kan saya awal mampu yang kalau di blog kali pakai masih apa ada masih di bawah, mau dia tu dia kedua terlalu kasih sih kok, kalau mampu
เราประทานโลดิปากแค่ภาษาอิสิบิบาโลกะเราสิบิบาที่ก้อนเนี่ยนี่มีเราประมูลปะเลยเราตัดปะเลยที่บ้าวะเราดูเราบ้าคนนั้นเองข้าศึกเนี่ยเราดีตัวเดียวว่าตัวเราจับตัวนั้นตัวนี้เราเวสิบานี้เราก็ปกติขี้เราไปเรียนดีตัวเราจับตัวนั้นดีเสร็จเราจับตัวนั้นดีการดื้ออาเมนsi saya kata kaya, kata kaya new way, kaya ni kita tahu kalau le hafal kia kusiku, kia kusiku. And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Terima kasih.